Ka Kenhun ka All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association kandang Bteng ban bat batnum aila deki kali Assam makin rung syapo sor Shillong ban kamai sahu kat baki trai jela kidang don hapedeng ke Jingkyrshan pentut yakani lapen pau du Presiden ba Rikaldinus Doling wilayah thuru ba ka association kandang Bteng yakani ke Jingkhang yaki kali Assam kat ba nakaliang ka Assam kampat kloy ban Khot yakran yakani ka kam. Presiden ka association ulakan turu yaki wei kijat benriu ki ba kamai kali hapok ke jela Meghalaya kentup yaki ba kamai hasor bat syakhapsor balasai ka sngi kimbet ban kamai kali lakade syabar ke jela ni hapok ke jela bat bakin ai Jingkyrshan lang ya ka association balada ki yat lat ka association kan nombak kli lada dan kanu ke Jingkyrshan halenti sengkin. Hakajuk Khubor ka association ka Khot ka wer lang ru ya baro kinong kamai kali ki badai ki trai jela bakin wan ban ai ka Jingkyrshan ya ka association da ka basange ka jing kamai lasai ka sngi bat bane snok tilang bat ka association ha ka ni ka kam khnang ba kinong nya kali kamai jong ka Meghalaya kinom shanyon hakibri ki banabar ka jela ki batmu ban yu right bat le donbor. Shu ulayat hu bakani ke Jingbat yaki kali Assam hakrum jingking dam site kandang Bteng bat wat ada day ban samit ru ka association ka kloy ban samit bat kani kan yat bet kat bana kaliang ka Assam kampat kloy ban yakren ban penbet halor kani ka kam. लेकिन मेन रोड से जाना पड़ेगा मेन रोड इधर से मेन रोड से जाना पड़ेगा और इधर इधर मत क्यों मेरे ड्राइवर हम भी ड्राइवर हां अगर कुछ होगा तो नुकसान तो आपका है ना वो तो बात है तो आप लोग भी आप लोग मेरे को फॉलो करो इन समथिंग em đi ai ra mà không ngồi không ngồi lại em không ngồi kẹt सर ये लोग they came from government bike, so they take even the government of India also is not safe. They are not allowed them. Just for your safety only. You came from the outside, you respect what please cooperate with us, so maybe you can take that. ML की गाड़ी कहाँ
near Bteng. I know that. But it's AS, you just don't know, that's why. You can't give it the punishment. Where are you from? No. Village. No, your village. You won't allow me to go to Shillong. You won't allow me. Please, we request you. No. We don't allow you, please. You understand, girls? So I understand. Emergency case are there in Assam. There is people injured. They don't allow. How hospital also don't allow. Another vehicle, Assam vehicle, Shillong. 01, even government car, even the police car will not allow. So just do what you just keep your car in the car. No. Keep that side. Go, just go. Keep that side, brother. अगर मेन नहीं जाएगा Now, even government also we are not allowed. Even from government, You can get even from the from there. NEHU. Kebenikong nimla lemda provinsi Sien ya ka jingiran ringkat ki peradaban bendasi hadira jingking dam sai Meghalaya President bat kawi ke Jingkyrshan makaliang jungi Nongñiah kali kamai touristic season lemba ka iki ka kapat ani Khubor Beningkong kalong namta tu perdok persnam kita nyak kali lokal taxi bat dibadihi nasor bat kapsor pa ibu ke Jingkyrshan item Jingkyrshan ti saya kasi kat ba ka tina Assam ki patla kan ai Khubor kemudian tinggi saya sini nanya cemat di pat pan sangi kili bantu bani saka jella jung dan isa Shillong kili pada bar jella kita dari Assam ibu ke Jingkyrshan ti nanya kali mai terus all Meghalaya dan all Meghalaya touristic sila local taxi belong payment ki prazu belong ki perdok Assam ni banyak yang island ni Jingkyrshan ti akan ida lasai ke sini lasai ke sini tak ada pengendiok waktu yang lah in ke Assam ni ti pak ni yo banyak perilan yang akan jadi Jingkyrshan lagi Nongñiah kali kamai ke preview kita mau nak kalian ke Hindi ke tempat contoh island ni Jingkyrshan apa yang ke Jingkyrshan pensenge kali pada anak Assam pada syafah jelas jengi dan Shillong je kebaar pan kebang banjur ni namanta kini kiwi pe kijai banyak kali kamai apa jelas jengi la pendai ki local taxi la pendai ki tourist taxi ibu ke Jingkyrshan pi hani Khubor bal nadu saya sini papen nempit bandai kamai syafah jelas Assam lani kumpa pi ban le tang jorabat le berni ni Jingkyrshan makin ya slok tilang makin ya dan lang ke Jingkyrshan bat ni ki try ki local tribal ni ki try jela ki tribal local ni badi na po jelas ni in Jingkyrshan itu ki we kita sendiri bakamai kami punya island Jingkyrshan sini bandung baik kamai saya di sini tak ada baka kajing karai dan itu nu kajing Khubor ini adalah yang kita sama ke bangin sa simpat atau community jadi ngalapan sini tapi island Jingkyrshan ladu saya kasih kan dari Jingkyrshan lang apa yang jong kiri kita sendiri Nongñiah kali kamai kepada nak jelas ban pilih citi kali kajing risk joki kebangi nak kalian Nongñiah kali kamai kita try lah minum lah on bakri ya ke ini ke bakri persya bani pi halol bangila chai cepi ban jai nadu saya sini risiko Habis dia umpa kami. Mir ini ya bisa khmat kumni baliai lada long ban hapan samir duk ini ya baik min samir baik neleng nilalong pakroi ban ya khmat kum Nongñiah kali kamai ke bring utap bangin ai ketika dia keman bangin khangmat ya kini jingsha ban pengi kali perdok Islam sini di bala zaman le kesini hang dia Khot jorban ni Nongñiah khmat menta kami tu minum penik kedua tu kahira kuma nak kalian kecengang
ini ada jing-jing dulu banyak menem step ini ada jing-jing tak ada bangin yo jing-jing bangin long kinong syarem hak ti gibe kita bendri lo ni 16 panak kina poksa